Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu, na wazo umesikia ingilio ya kipindi. Ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert, kinapita kila saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kuna 90.8 Radio Communautaire Utamaduni. Kweli tumepewa neema ya kuona asubuhi ya leo. Si wote mpendwa ambao umepata hii neema. Kuna wengi tulikuwa nao jana, wengine juzi, lakini wamekosa neema ya kuishi, neema ya kuona asubuhi ya leo. Mpendwa, hakuna utajiri kama uhai. Aliye hai ni tajiri, kwa sababu ni yeye anaweza tubu, ni yeye anaweza okoka, ni yeye anaweza faa chochote. Hivi wafu hawana tena la kufaa, aliye hai ndiye anaweza faa chochote. Kwa hivyo tunayo deni ya kumshukuru Mungu. Pamoja nami tuende kushukuru Mungu. Baba, asante kwa mema mengi unayotutendea. Kama tuko hai ni mapenzi yako, kama tunaishi ni wewe. Hatuna wema, hatuna maendeleo, hatuna baraka, hatuna ushindi wa vita kama sio unayeshindana kwa nafasi yetu. Kama tunaishi ni wewe Bwana. Hakuna mtu anaishi juu ya cheo, juu ya heshima, juu ya urembo ama juu ya diploma. Kama tunaishi ni mapenzi yako. Merci kwa uhai, merci kwa mema mengi unayotutendea, merci kwa upole wako, merci kwa huruma zako, merci kwa amani na salama. Wewe ni mfalme wa amani. Tunakusifu, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu, tunakushangilia Mwokozi wetu uliyekubali kutoa uzima wako kwa ajili yetu. Tunakutukuza Bwana wa mabwana. Tunahitaji kwenda nawe kiongozi chetu hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutafungua usomi wa maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Kutoka sura yake 24 shairi ya 12. Mpendwa, kitabu cha Kutoka sura yake ya 12, sura yake ya 24 shairi ya 12 na kuenda mpaka ile ya 18. Bwana akamwambia Musa, panda kwangu mlimani, uwe pale, na nitakupa wewe mbao za mawe na torati na amri nilizoziandika, uwafundishe. Tutaenda polepole mpendwa. Bwana anamwambia Musa. Inawezekana Musa alikuwa iko nyumbani kwake, alafu Bwana Mungu anamwambia Musa, panda kwangu mlimani. Mpaka pale mpendwa, Musa alikuwa anasikia, Mungu anamsikia, lakini Mungu anataka Musa apande kwake mlimani. Kupanda, uwe pale, ni vitu viwili mpendwa, kupanda na kubakia pale. Tumesema katika Agano la Kale kila mara Mungu alikuwa Mungu wa milima. Kupanda mlima ni kuomba. Alafu kwa wakati wetu huu Bwana anahitaji uombe. Nasema mpendwa, kuna vitu ambavyo hauwezi vipata bila kuomba. Bila kuomba. Kuna vitu yenye hauwezi pata kwa akili yako, kwa usuja wako, kwa sababu ya cheo chako ama urembo wako ama experience yako ambayo uko nayo. Kuna vitu vingine ambavyo mpendwa, ndani ya maisha hauwezi kuvipata. Ndio maana Mkristo ama mtoto wa Mungu haupaswi kuishi gisi watu wote wanavyoishi. Biblia inasema, na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Haupaswi kuishi gisi watu wote wanavyoishi. Ni yale alimwambia, panda kwangu mlimani, uwe pale. Uwe pale. Mungu anataka tubakie pale, karibu naye. Tubakie pale katika mapenzi yake. Tubakie pale katika
uhusiano wetu naye. Kila mara tunapopanda, alafu tujifunze kubakia pale. Kuna wengi hawajui kubakia pale. Wengi hawajui kubakia pale. Mungu anataka ubakie pale. Kubakia pale ni kubakia ndani ya mapenzi ya Mungu, kubakia ndani ya kanuni za Mungu, kubakia katika maeneo ya Mungu, kubakia katika shamba la Mungu, kubakia katika presence ya Mungu. Bakia pale. Wakristo wa leo akiomba, alafu ni Wakristo wenye kuondoka haraka, ni Wakristo wa bipe. Ninapotumia terme kubipe, wenye wanajua wakati matelefone zilikuya na hatuyokuwa na hizi telefone hizi za WhatsApp hayatokea, watu walikuwa wanajua kubipe sana. Mtu mwenye ana bipe ni mtu mwenye hataki apoteze, hataki akosome, anataka mtu mwingine ndio akosome. Kuna vitu vingine mama papa hatuwezi kuvipata kama hatu favorize Mungu, kupatia Mungu favor, yani kuheshimisha Mungu. Ni alama wakati unapanda mlimani na unabakia pale muda wa kutosha, Mungu anaona heshima gani unampa ama favor gani unaweka kwake. Kuna vitu vingi mpendwa, nasema ambavyo hatuwezi kuvifikia wala kuvipata usipoomba. Na Mungu anapokuita upande kwake, yani anakuita, kuna kila anachokupa. Ama kuna mengi hatuwezi kufunuliwa wala Mungu kuyaona. Kuna vitu vingine Mungu anaviona maishani mwetu, hata kama Mungu anaona mahali pote, lakini vitu vingine Mungu anaviona vinye hatuone tunapomsogelea, tunapobakia pale. Kwa hiyo unaitwa kubakia pale. Ni ile Mungu alimwambia Musa, panda kwangu mlimani, bakia pale. Kanisa tujifunze kubakia pale. Papa, umeendelea sana, unapataka neema ya kupanda mlima, lakini ni wachache wanaobakia pale. Wengi ni Wakristo wa bipe, yani ana bipe, kanisani ana bipe, nyumbani ana bipe, alafu anaishi akibipe. Kuko wenye hauwezi ona wakati unaendelea kubipe. Kuko wenye hauwezi funuliwa wakati unaendelea kubipe. Kuko wenye hautafikia kwa sababu ya bipe. Alafu acha kukuwa Mkristo mbipe, mwenye na bipe Mungu. Ni ile Mungu aliongoza Musa akasema, panda kwangu. Kuna neema kupanda katika mlima, kupanda katika maeneo ya Mungu, kupanda kwa mlima, kuwa pale ni kitu kingine. Kubakia pale saa zinazofaa, saa zinazotosha. Na nitakupa wewe mbawe za mawe na torati na amri nilizoandika, uwafundishe. Ni ile Abrahamu alisema katika mlima wa Bwana inapatikana. Abrahamu alipoongozwa kwenye mlima, alafu kwa mwisho Abrahamu alitambua kuwa katika mlima wa Bwana inapatikana. Ni mzuri kanisa kubakia pale. Bakia pale ambapo Bwana amekuongoza, ambapo Bwana amekuambia bakia pale. Sheria kufuata nasema, Musa kaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa kapanda mlimani kwa Mungu. Musa kaondoka na Yoshua mtumishi wake akapanda mlimani kwa Mungu. Neno letu tunaloliongelea ni neno linalosema wakati hauna hamu ya kuomba ndio wakati mzuri wa kuomba. Wakati mwili haikuachie kuomba ndio saa nzuri sasa ya kuomba. Mtu asikudanganye akuwe muombaji wa kiasi gani. Kuna wakati mwili haitaki. Kuna wakati mwili haitaki ushimame, haitaki uende kwa magoti. Kuna wakati pengine unataka uombe usiku, pengine ni mchana, alafu mwili haikuruhusu. Mtu asikudanganye, akuwe hata pasteri, akuwe mtu gani, asikuambie saa yoyote alafu anakuwa
mwepesi kuomba. Kuna wakati kuna uzito wa kushimama, uzito wa kusogelea Mungu, uzito wa kupanda mlima, uzito wa kujiacha karibu na Mungu. Lakini neno letu nasema wakati hauna hamu ya kuomba ndio wakati mzuri wa kuomba, maana ndio muda ambao shetani ameona, kwani shetani mara anatumika na mwili. Hii mwili ndio njia kubwa ya shetani. Ukisikiliza mwili, shetani anapita ndani ya mwili sana, ili kuzuia roho yako, ili kuzuia mambo yako. Hii mwili ndio mlango mkubwa ambao unapita ndani yake, ili kuzuia mwelekeo wako, kuzuia mshimamo wako wa kiroho. Alafu wakati mzuri wa kuomba ni wakati yenye mwili na katala, alafu kwa sababu inakatala, naona kuna kitu ambacho utapewa. Wakati mwili haitaki uombe, alafu ndio muda mzuri wa kuomba. Kila mara wakati mwili na kuachia kuomba, pengine uko bie, pengine mambo iko mzuri, ni wachache wenye anaweza endelea kuomba sababu mambo iko mzuri, mambo iko bie, hakuna kitu kizito katika maisha yake. Alafu hii muda anaweza kujikuta kuomba. Si wote wenyewe anaweza omba wakati ana chakula, ana pesa za masomo ya watoto, ana pesa za luaje, ni wachache. Na hapa hautazama sana, lakini muda mzuri wa kuomba ni wakati unakuta kuna uzito wa kuomba, alafu ni saa mzuri ya kuomba. Kupanda mlima ambayo Musa anamwambia panda mlima. Musa alikuwa iko mnyumba yake, sijui alikuwa mkitanda, sijui alikuwa msalo, anakapte Mungu très bien, anafata sauti ya Mungu, connection iko bien, lakini ilibidi apande hata kama connection iko bien, alafu inakuomba upande. Kuna vitu vingine, kuna mambo mengine hauwezi kuyapata kuyafikia wakati unabakia mkawaida ya wanadamu. Kuna mambo mengine na kuomba ufunge chakula, yani kukuwa wenyewe unataka, wenyewe unaacha juu ya Mungu. Mungu aone kuna mpatia favor ndani ya maisha yako. Mungu sawa unamfavorize, inamfurahisha. Uwepo wetu katika macho ya Mungu. Mungu anatufurahia anapotuona tunaacha vitu tunavyovitaka, unaacha chakula juu yake, unatoa muda wako juu yake. Ni kitu kinagusa Mungu, kinafurahisha Mungu. Ndio maana anahitaji, anataka na hamu sana tuwe karibu naye. Tunapokuwa karibu naye, tunapobakia pale, inafurahisha Mungu. Ndio alimwambia uwe pale na nitakupa wewe mbao za mawe na torati na amri nilizoziandika uwafundishe. Musa kaondoka na Yoshua mtumishi. Musa akapanda mlima kwa Mungu, bakia katika mlima wa Mungu. Akawaambia wazee, mngoje hapa hata nitakaporudi kwenu, na tazameni Haruni na Huri ni pamoja nanyi. Mtu aliye na neno amuendee. Musa kapanda mlimani, wingu likafunika mlima. Tatizo lingine ni ile, mpendwa, nilisema ya kwanza watu wanapanda lakini hawajui kubakia pale. Ya pili watu wanapanda lakini na distraction zengi, anabakia pale na distraction zengi. Wakati Musa anapoacha Haruni na Huri, anaacha vile wazee wa Israeli, ni kila kenye kinaweza kudistract. Wengi wanapanda na kubakia pale ndani ya distraction, alafu hana uhusiano. Mungu anataka unapopanda, unapokuwa mbele yake, usiwe kile kitakacho vunja uhusiano wako naye. Mungu anahitaji kuwe na uhusiano. Kuna wengi wanapanda hata hekaluni, wengi wanapanda hata na kubakia pale, lakini hawana uhusiano, wana vitu vinavyowazuia. Mfano wa wazee kubaki, mfano wa Haruni na Huri kubaki, na wazee wa Israeli kubakia, ili Musa na Yoshua wakuwe concentre, wakuwe na uhusiano bora, wakuwe na uhusiano kabisa na Mungu.
kila kenye kinaweza kuzuia papa, mama, dada, kaka, mbele ya Mungu inaomba kukiacha. Sasa unapanda mbele ya Mungu, ikiwa kanisani, ikiwa muda wako wa maombi. Wengi wanapanda mlima na wanabakia pale, lakini ndani ya distraction, hawana uhusiano halisi. Ndio maana unaweza sikia mtu anasema wanamuita kwenye simu, alafu anasema niko ninaomba. Mtu mwenye naomba Mungu, mtu mwenye naongea na Mungu mkubwa, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa heshima zote. Kama utaweza kubana telefoni ama kujibia mtu niko maombi, ngoe niko maombi, inaonyesha kuwa umepanda na wazee, umepanda na Haruni, umepanda na Huri. Huri ni wale ambao hawajafikia kiwango cha kubakia pale. Kuna wengine ukipanda nao hata kama katika maombi ya mafungo, alafu wanachafua mafungo, wanaacha uhusiano kosekana. Mnawaambia tutatumia 18h sisi 18, alafu yeye inakuwa 16h. Mnawaambia tutakunywa maji, yanakunywa maji. Mnawaambia tujiepushe na kila distraction yote. Kuna wengine katika mafungo hajali maisha matakatifu, yani iko ndani ya maombi, amepanda mlima, amebakia pale, lakini bila uhusiano. Njia zake haziko nzuri macho ya Mungu, yani ana mambo mazito. Kinywa kinachosema na Mungu ni kile kinywa kinatukana. Hii ni hatua ya pili. Kama Musa aliacha wazee, ni kusudi akuwe na uhusiano halisi, akuwe na uhusiano halisi yeye na Mungu. Wengi wanapanda na wanabakia pale, lakini hawako pale. Wengi wanapanda na wanabakia pale, lakini hawako pale. Biblia inasema utukufu wa Bwana ulikaa juu ya mlima Sinai, wingu likafunika mlima siku 6. Wingu ni mfano ya uwepo wa Mungu. Unapobakia katika maeneo ya Mungu, katika shamba la Mungu, kuna wingu, kuna uwepo wa Mungu. Na ni mzuri kubakia katika uwepo wa Mungu kila mara huko maombi. Alafu Biblia inasema wingu likafunika mlima siku 6. Siku ya saba akaita Musa toka wingu, akaita Musa toka wingu siku ya 7. Mpendwa, kuna wengi wanapoteza siku ya 7 yao. Siku ya 7 ni utimilifu. 7 ni utimilifu. Biblia inasema Mungu alimwambia panda mlima, lakini alipopanda mlima siku ya kwanza hakuna sauti ya Mungu. Siku ya pili hakuna sauti ya Mungu. Siku ya 3 hakuna sauti ya Mungu. Siku ya 4 hakuna sauti ya Mungu. Siku ya 5 hapana sauti. Ingelikuwa wewe papa, mama, dada, kaka, ungesema nimechanganyikiwa, si sauti ya Mungu. Inaomba kuwa na imani katika maeneo ya Mungu. Ukimya haimaanishi Mungu akuone. Ukimya haimaanishi Mungu akusikie. Siku 6 kuna ukimya. Aliyesema naye mbele apande mlima, lakini siku 6 kuna ukimya. Wengi maombi haiwabebe pahali, wala wengi wanapoteza maisha ya kuomba kwa sababu hawaheshibiwe. Majibu yanachelewa. Na kuambia hatuombe kwa namna nyingine. Wakati unabakia katika kiwango cha kuomba juu ujibiwe, unakuwa huyaelewa. Tunabakia katika maeneo, kubakia pale karibu na Mungu, sababu ni pale kuna kukua mema. Alitushibu asipotushibu, tunataka tuwe karibu naye. Uhusiano wetu wakati kwa mzuri na Mungu, hata hatuyaona kitu, aona kitu. Hatupande kuomba ili tujibiwe tu, lakini tunapanda kuomba ili maisha yetu yawe karibu na Mungu. Kwani mbali na Mungu hakuna lolote. Na wakati uko karibu na Mungu, vile tunavyovikosa, vile ambavyo tunavihitaji, tutavifikia. Kumbuka Nehemia alipokuwa akifanya kazi
mbele ya mfalme. Nehemia, ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umebomolewa, lakini Nehemia wakati kunapatia mfalme mvinyo, mfalme akaona kuwa Nehemia anahuzunika. Unapobakia alafu pale ukiwa na uhusiano bora na Mungu, hata huyaona, hata huyachibiwa, kuna vitu vingine Mungu ataviona vile ambavyo hauone. Kuna vitu vingine Mungu anavitumika hapo mbali na vinyuko naombea. Kuna vingi ambavyo Mungu anaona kwenye familia yako. Kuna vingi Mungu anaviona kwenye jamaa yako. Kuna vingi Mungu anaviona kwenye maeneo pale unapokuwa, wakati unapobakia pale. Hivi panda, bakia pale. Acha wazee, acha Haruni, acha kila distraction. Bakia pale. Ukimya haumaanishi kuwa Mungu hakuone, Mungu hakusikie. Leo unapoona ukimya, hakuna lolote, hakuna alama, hauko wa kwanza. Musa alibakia siku 6, alafu iko chini ya utukufu, lakini hakuna sauti yoyote. Hakuna sauti yoyote. Vinasema siku ya saba akaita Musa toka wingu. Akaita Musa toka kati ya wingu. Alafu Musa angekuwa ametoka, kwa sababu hakuona kitu siku ya kwanza, siku ya pili hakusikia hata sauti. Angekuwa ameingiliwa na mashaka na kukosa kama ni kweli Mungu ndiye alimuita kwenye mlima. Nasema tosha mashaka papa, mama. Ukimya haimaanishi hauko wa kwanza kunyamaza. Hauko wa kwanza kuona ukimya. Musa aliona ukimya. Siku 6 kuna ukimya. Mungu aliyemwambia panda kwangu mlimani na ubakie pale. Wewe bakia pale. Uone kitu, sipoona kitu, bakia pale. Utafikia kuona wenyewe yaona. Utafikia kugusa wenyewe yagusa. Mungu anakuwa naona. Mungu anataka aone kwanza utiifu wetu. Utiifu wetu na bidii yetu. Kuna vitu vingine Mungu hawezi kutupa kama mpendwa hatumfavorize. Mungu anafurahi anapotuona tukibakia karibu naye, tukiwa na uhusiano naye. Hivi ni kitu ya maana sana. Siku ya 7 Bwana akaonekana kwa Musa toka kati ya wingu. Na kuonekana kwa utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto wa kuteketeza juu ya kichwa cha mlima kwa macho ya wana wa Israeli. Musa akaingia kati ya wingu. Akapanda mlimani. Musa akakuwa mlimani siku 40 mchana na usiku. Musa akapanda, akaingia kati ya wingu, yani akawa katikati ya utukufu. Inaomba uzame katika utukufu wa Bwana, kuwa katikati ya utukufu, kuwa katikati ya uwepo wa Mungu ni ya maana sana. Musa kabakia mlimani mwa Bwana siku 40. Musa alikuwa mtu sawa mie. Musa alikuwa na jamaa. Musa alikuwa na nyumba. Musa alikuwa na salo sawa yako. Lakini alijua ni wakati. Haleluya. Ni wakati wa kupanda, wakati wa kubakia pale. Mpendwa unayenifuata, acha kuishi maisha ya kubipe. Acha kuishi hata kama mwili uko kilo. Musa alikuwa na mwili ya sawa yetu. Na kuambia mpendwa, wakati mwili haikuruhusu ombe, ndio muda mzuri wa kuomba. Ndio saa nzuri ya kuomba. Mungu anafurahi anapotuona tunabakia pale. Tunabakia pale. Tunabakia katika kanuni, katika utiifu. Kanuni zenye umepanga saa zako za kuomba, Mungu anataka ubakie pale. Pengine umeshapanga kubakia kwenye magoti kila saa 9. Sijui ni kila saa 3. Sijui ni kila saa 6 ya usiku 0. Alafu Bwana anapokuona, hata kama kuna ukimya, wewe uko, kuna utukufu, kuna uwepo wa Mungu ambao unakuikalia kila mara ukiwa kwenye magoti. Hivi Baba anataka ubakie pale. Bakia pale. Bakia pale. Hata kama hakuna sauti, hata kama hakuna alama, hata kama mambo yako pale pale. Saa zinakuya, muda utakuya mpendwa, alafu siku ya 7 yako iko karibu, wakati sauti itatoka kati ya wingu. Zama ndani ya wingu. Binasema Musa alibakia mlimani siku 40. Mchana na usiku iko pale.
Kuna wakati unapanda mlima wa Mungu unakosa hata maneno ya kusema. Usitoke. Bakia pale. Bakia muda wa kutosha hata kama hauna maneno ya kusema. Wakati hauna maneno ya kusema, alafu unakuta mwili uko kilo, anza kukumbusha Mungu. Anza kukumbuka wenye Mungu alishakufanyia. Anza kukumbuka wenye Mungu alishakufanyia. Anza kuvisema moya kwa moya. Ni wewe uliyeniokoa siku fulani. Ni wewe ulinitoa nafasi fulani. Ni wewe uliyenionea huruma. Kila mara uko unasema, alafu utakuta connection imekuwa, umepata mambo ya kusema. Wakati hauna hamu ya kuomba, ndio muda mzuri wa kuomba. Ndio saa nzuri sasa ya kuomba. Wakati mwili haitaki, wakati kuna vita vya ajabu, unakuta umekuwa kilo kuomba. Ndio muda wa kuomba. Kubakia mlima mpendwa si rahisi. Musa bakie mlimani siku 6 kuna ukimya. Alafu bakie pale mchana na usiku. Kuna vyenye huwezi pata wakati unaenda mkawaida ya watu. Unafunganaka sana na watu. Uko vitu vingine naomba utengane na watu. Ni wakati wako wa kuwa na uhusiano na Mungu. Tengana na watu, tengana na mambo mengine. Kuna vyenye hautaonaka na vyenye Mungu hawezi ona kwa maisha yako wakati uko katikati ya watu. Wakati hauna saa ya uhusiano wako peke yako na Mungu. Kuna mambo mengine hauwezi kuyaona na Mungu hawezi kukufunulia mpendwa, na wenyewe hauwezi pata wakati hauna muda wa kubakia peke yako karibu na Mungu. Karibu na Mungu. Kuna wenyewe hauwezi gusa kama haubakie peke yako. Mathayo sura yake 6 shairi ya 6. Mathayo sura 6 shairi ya 6. Mathayo sura 6 shairi ya 6. Lakini wewe wakati unapoomba. Lakini wewe wakati unapoomba. Wakati. Nafurahi ile neno yenye nasema wakati. Mpendwa, wakati. Yani usikose wakati. Usikose wakati ya kufunga. Kanisa haliwezi kosa wakati wa kufunga. Kuna wakati kanisa lote linafunga. Kuna wakati kanisa lote linakesha. Kuna wakati maombi mpendwa, maombi ni amri yenye tunapaswa kuwa nayo. Sababu ndani ya maombi kuna siri. Kuna siri. Ukikamata maombi kama pinisio, alafu hautaomba senye mwili na ukataza kuomba. Na saa yote kunasikiliza mwili, kunaendea kumwili. Alafu unakuwa unapoteza vitu vingine. Siri zingine za kukuacha karibu na Baba. Siri zingine za kufikia vitu vingine zinakuwa zinapotea katika maisha yako. Lakini wewe wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani. Ingia katika chumba chako cha ndani. Na ukikwisha kufunga mlango wako, omba kwa Baba yako aliye kwa siri, na Baba yako anayeona kwa siri atakupa zawabu. Wakati wewe unapoomba, Mkristo halisi hawezi kula alafu mwezi yote kabisa. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 13 unatumia chakula mchana usiku. Inaomba uwe na siku yako, hata kama kanisa haina mpango fulani wa mafungo. Mkristo halisi ambaye anaelewa kuwa maombi ni siri. Maombi ni siri. Ukiona watu wanaendelea, ni watu waliokuwa na siri. Tunaposoma juu ya wakina Musa, wakina Elia, hata Yesu mwenyewe mbele aanze huduma yake, Roho ilimuongoza jangwani ili afanye siku 40 mchana usiku bila kula. Maombi kuna siri. Alafu kitu ambacho kinakubeba na hali fulani, hata kama kinapiganishwa, mpendwa, kamata maombi kama siri, secret ya kuendelea kwa secret ya kubebea vitu vingine na kuvileta katika maisha yako. Alafu hata kama mwili hautaki, unajua kama siombe, utaikataza mwili kwambia kama siombe sina maisha, sina kesho. Kama sifunge, kuna vinye siwezi gusa kama sikufunga. Ndio Biblia inasema, lakini wewe wakati unapoomba,
Ingia katika chumba chako cha ndani. Ingia katika chumba chako cha ndani. Chumba chako cha ndani ni moyo wako. Tosha vyote vyenye vinaweza kuwa viambaza, vyenye vinaweza zuiza uhusiano wako na Mungu. Ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha kufunga mlango, kama vile Musa alisema, sisi na Haruni, sisi na Yoshua tutakuwa serious, tutakuwa concentrate. Alafu nyinyi mbaki hapa. Ni yale, ukikwisha funga mlango wako, omba baba yako aliye kwa siri. Baba anafurahia watu wenye siri. Siri ni kitu kenye wewe umevumbua. Pengine ni wewe peke yako umevumbua sekre ya maombi. Jamaa yako haijavumbua. Ndugu wanaokuzunguka kama majirani. Baba anafurahia mtu aliye na siri. Baba anayeona kwa siri. Iko saa Mungu aonake vya wazi wazi. Yaani kuko venye Mungu hawezi kupa katikati ya watu. Mungu kwenye hawezi kupa wakati unabakia mkawaida ya dunia, kawaida ya wapagani, kawaida ya watu wenyewe wamujali, kawaida ya watu wenyewe wamuheshimishe. Kuna venye Mungu hawezi kuonesha. Kuna venye Mungu hawezi kufunulia wakati unakula saa watu yote. Wakati unakula chakula, di premier 30 hauna siku za kufunga. Kuna venye kuna kiwango kenye Mungu hawezi ruhusu ingie ndani yake. Kuna neema zingine ambazo hauwezi kuzipata. Kuna neema zenye na milango ingine haiwezi funguka kwa maisha. Kuna siri zingine ambazo hauwezi kupewa. Ndio maana Biblia inasema, lakini wewe wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha kufunga mlango wako, omba baba yako aliye kwa siri. Na baba yako atakupa zawabu. Zawabu ni malipo kulingana na kazi uliyoifanya, kulingana na utiifu wako, kulingana na uaminifu wako, kulingana na sacrifice yako. Haleluya. Atakupa zawabu. Baba yako anayeona kwa siri. Tatizo leo, watu hawapendi mambo ya siri. Watu wanapenda kifanya kitu cha maana kionekane tu na watu. Mambo ya wengi kwa mbele ya watu. Maombi ya wengi kwa mbele ya watu. Ukristo wa wengi kwa macho ya watu. Wanataka watu watazame. Sadaka za wengi ziko mbele ya watu. Mambo ya wengi, mahubiri ya wengi kwa mbele ya watu. Wanahubiri juu watu wafurahishe watu. Watu hawajali tena kutafuta kufurahisha kupendeza Mungu. Watu macho yao, akili yao, ufahamu wao umekuwa juu ya watu. Na kila mara unapofanya kitu juu ya watu, usingoe kitu tena kwa Mungu. Ndio maana wengi hawaende fasi. Sasa unaimba juu watu wakushangilie. Unahubiri juu watu wakushangilie. Unatoa juu watu waseme, waone nivo ya makuta yako gisi umeendelea. Hakuna malipo, hakuna sababu. Alafu nafunga chakula juu kila mtu yote ajue. Alafu hakuna malipo. Watu wakijua ndio sababu yako. Mpendwa, ajifunze kuacha vitu vingine kwa siri. Unavifanya kwa siri. Siri yani wewe na Mungu. Mungu anayeona kwa siri, ambayo tunaita siri kwa watu, si siri kwa Mungu. Kuna Mungu anayeona siri, aliye na siri zote. Siri za maneno mema, siri za maneno mabaya. Mungu ana siri zote ambazo unaziita siri mbaya, zenye unafunika, Mungu anazo. Zikiwa siri nzuri, Mungu anazo. Alafu Mungu anayeona, macho ya Mungu yanaona mambo ya siri. Macho ya Mungu yanaona mambo ya siri, yakiwa mema, yakiwa mabaya. Jifunze kuacha vyako mbele ya Mungu. Anayeona kwa siri, naye hata kulipa kwa siri, hata kulipa hadharani. Kuna mambo unayofanya jamaa haijui kuwa ni wewe unafungia jamaa. Kuna ombi unafungia inchi, serikali haijui, hata rais hajui kuwa unafungia inchi. Kuna maombi unayofanya mbele ya Baba, lakini zawabu yako haitakuwa kwa siri. Kumbuka Daudi alipokuwa anaua dubu, ilikuwa kwa siri. Anaua simba, ilikuwa kwa siri. Lakini Mungu alipotaka kulipa Daudi hadharani, kuendelea kuonesha Daudi ni nani, mazoezi Daudi aliyofanya kwa siri, Mungu hakuyaacha kwa siri. Alafu Mungu aliruhusu yani Goliathi kaonea Israeli. Goliathi kaanza kutukana Israeli, hata kutukana mfalme, kutukana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli. Alafu unapofanya mambo mazuri, unapofanya entraînement za kiroho kwa siri,
pengine unaombea kanisa kwa siri, pengine unatoa kwa siri, na zawabu yako haitakuwa ya siri, haitakuwa ya siri. Huko unaikeshea familia kwa siri, unaikeshea jamaa kwa siri, unaikeshea karti yako kwa siri, unaikeshea jirani zako kwa siri, lakini zawabu yako haitakuwa ya siri. Kuna wakati Mungu atakutokeza kadiri unavyomtafuta kwa siri, alafu atakapo kutukuza, saa ya kukutukuza iko njiani, iko barabarani. Bakia pale, usitafute kuonewa na watu. Acha hata kama watu wakuone, kama watu watambue kini kunafaa, kama watu hawaelewe kini kunafaa. Haiko watu wote watatuelewa. Wengine watatuelewa kupitia resulta, wengine watatuelewa kupitia majibu, wengine watatuelewa kupitia resulta. Alafu baba akikuona, baba akikuelewa, inatosha. Acha kujielewesha. Kuna mambo mengine unahitaji kujielewesha. Kuna mambo mengine unahitaji kujitetea. Acha naijua kutetea. Maana tunapotaka jitetea, tunaenda kinyume, tunazuiza. Kuna wakati Mungu anaruhusu ili ya kujaribu, ili ya kuone kama huko je. Anaruhusu kinywa zote zifunguke kwako, uongo usemeke kwako. Acha kujitetea. Acha, Mungu anajua. Anayeruhusu vinywa vifungwe ni yeye, anayeruhusu vinywa vifunguliwe ni yeye. Ataruhusu vifungwe kila kinywa kinachonena mambo juu yako. Mungu ataruhusu kifungwe watakapoona zawabu, malipo ya uaminifu wako, malipo ya utiifu wako, malipo yale unayoyafanya kwa siri hayatalipwa kwa siri. Yale unayoyatenda kwa siri hayatalipwa kwa siri. Bwana hata yalipa kwa siri. Kumbuka Daudi alikuwa hawakujua kuwa ni mpiganaji wa ndugu zake, hawakujua. Ndio maana Daudi aliposema ninaenda kuona ndugu zangu waliokuwa katika majeshi ya Saulo, alipokuja hata ndugu zake wakasema wewe na ubishi yako, wewe hausiki yake, wewe hausiki yake. Daudi alisaulikana hata ikafika wakati baba yake kamsahau. Kumbuka wakati Samueli alipotumwa alafu aende aweke mafuta kwa mtu ndani ya nyumba ya Yese, alisaulikana. Kusauliwa na watu haimaanishi Mungu amekusahau. Kukosekana katikati ya watu haimaanishi umekosekana kwa macho ya Mungu. Pengine wanapochagua watu unasaulikana, na ni wewe unafaa sasa kwa macho ya Mungu. Alafu haimaanishi mpendwa kuwa Mungu naye atakusahau, kwa sababu jamaa ilikusahau, kwa sababu ndugu alikusahau, kwa sababu bosi alikusahau, kwa sababu ndani ya society walikusahau. Kitu ya kabambi sana ni kubaki katika uhusiano na Mungu. Kubakia katika uhusiano na Mungu. Hata kama ulimwengu haikuone, kuna wakati Mungu atakupresente. Kusudi Mungu apresente Daudi, ilibidi Goliathi atokee. Huko shida zenyewe zitatokea mfamie. Wakati uko naomba kwa siri, wakati uko nafunga kwa siri, wewe utakuwa chibo, wewe utakuwa solution, wewe utafukuza utasa wa jamaa, wewe utasema trop watu waanjeza, wewe utasema trop umasikini wa familia. Watasema ulijifunziaka wapi kuomba? Kumbe ulikuwa unafaa kwa siri. Tujifunze kufanya vitu kwa siri. Tusitafute vitu wote vionekane na watu. Tukionwa na watu alafu natosha. Tukionwa na watu natosha. Hivi ni ile Mathayo inasema lakini wewe wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha kufunga mlango wako omba kwa baba yako aliye kwa siri. Baba yako anayeona kwa siri atakupa zawabu, atakupa zawabu. Kazi zote tunazofanya kwa siri, ukijenga kwa ufalme wa Mungu, concentration ngapi, consecration ngapi zenye unafanya, unajikosakre juu ya kazi ya Mungu muombaji. Ukiomba kwa siri, zawabu yako inapokuja haitakuwa ya siri, haitakuwa ya siri. Daudi, Mungu alimuonesha Daudi watu wakujua kuwa ni mpiganaji, hata mfalme hakujua. Lakini saa ilipofika ile antrenema Daudi alifanya kwa siri mpori, alafu kaifanya mufile, akaua Goliath wazi. Na Daudi akajulikana kuwa ni mpiganaji mkubwa hata zaidi ya Goliath. Mungu anajua kiasi cha utiifu wako, kiasi cha bidii yako, kiasi cha upendo wako, kiasi cha uaminifu wako. Jamu unavyo favorise Mungu kwa siri, na mnaheshimisha Mungu kwa siri.
Mungu hata kuheshimisha kwa siri, jinsi unamheshimisha kwa siri, alafu atakuheshimisha hadharani. Kitabu cha Waroma sura ya 12. Nafurahia shairi ya kwanza ya kitabu cha Waroma 12. Hautawezaka kuomba kama hautoe mwili wako kama dhabihu. Hautawezaka kufunga kama hautoe mwili wako kama dhabihu. Nimesema adui mkubwa ni hii mwili. Ndio maana Biblia inasema katika Waroma 12 shairi ya kwanza, kwa sababu hii ndugu, ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu. Katika Agano la Kale dhabihu ilipokuwa inatolewa, alafu dhabihu ilikuwa inalunguzwa, inachomwa, inateketea yote. Alafu wakati inateketea, ile moshi inapopanda, Mungu alikuwa anaipokea ile harufu ya moshi. Baada ya kuchoma, kama ni kondolo iliyotolewa kama dhabihu, ilikuwa inateketea. Alafu mili yetu, mnajua zamani mambo ilikuwa ya kimwili, lakini sasa Mungu ni roho na shetani wenye kumwabudu katika roho na kweli. Kwa leo hatutaua tena kondolo, lakini ni mili yetu ambayo tunapaswa kuwa sauti ya mwili, kwa sababu kila mara mwili haupendi tupendeze Mungu. Nia ya mwili ni uadui. Mpendwa, hautawezaka omba wakati mwili haikuruhusu ombe, kama haupendi kuacha mwili yako kama dhabihu. Dhabihu ni kitu kenye unatoa, kenye hautangoya tena, kenye hautangolelea tena. Ni gisi mtu anaweza kupatia nguo, alafu ni wewe ndio utaipangia saa ya kuivala, haiko yeye tena. Mungu anataka mili yetu tena isituongoze, wala tusisikilize mwili, lakini tuongoze mili yetu, tuiongoze. Yeye ndiye aongoze mwili wako. Mungu anataka ni yeye aongoze mwili wako, ni yeye autawale. Macho yako yatawaliwe na Mungu, miguu yako itawaliwe na Mungu, mikono yako umeitoa yote. Yaani mwili wako uliokuwa kiungo cha dhambi, ilikuwa silaha ya uzalimu, kwa sasa inapaswa kuwa silaha ya haki. Kila anayeomba kufunga chakula ni mtu anakubali kutoa mwili wake kama dhabihu kwa Mungu ili apendeze Mungu. Kila ambaye hapendi kutoa mwili wake kama dhabihu hawezi simama usiku aombe, hawezi simama usiku aende kwa magoti, hawezi funga kama hauelewe ya kuwa imekubidi mpendo wakati fulani ukatale vitu wenye unataka sababu ya Mungu. Wenye mwili napenda, alafu hautavipatia mwili. Mwili napenda ilale, lakini Mungu anapenda usimame uombe. Mwili unapenda ukule, lakini mapenzi ya Mungu nakuambia hautakula kumbe. Ni ile. Kwa sababu hii ndugu, ninawasihi kwa rehema za Mungu, mtoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu. Hii ndio utumishi wenu ulio na maana. Hauwezi omba kama hautoe mwili wako kuwa dhabihu. Utaendelea kusikiliza mwili siku zote. Nasema kuko vita, na vita vikubwa ni mawazo. Wengi wanapanda mlimani, lakini ni mawazo. Na kuambia maisha ya kuomba ni vita. Shetani hapendi tuwe na uhusiano na Mungu. Tukiwa na uhusiano na Mungu tutavumbua mengi, tutafunuliwa mengi. Hivi ni vita, na vita vikubwa katika maombi ni mawazo. Wengi wanapanda mlima, lakini mawazo yao yanachafuka mbele ya Mungu. Mawazo. Utaona sasa umepanda mlima na unabakia pale mawazo viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Unabakia pale mawazo vinyavi kuache kuwasiliana na Mungu. Alafu unabakia pale mawazo ni mawazo. Mpendwa, vita vikubwa ni mawazo. Wengi wanabebwa muwepo ya Mungu na mawazo. Anabakia mkanisa mawazo haiko kunyiko mkanisa. Anabakia pale nafasi ya maombi, muanza ya Mungu, mshamba ya Mungu pale kwenye ameenda kumagoti mawazo iko yengine, mawazo yenye ndani yake. Ndio mawazo haiwezi kosa kuja, lakini tuna kazi ya kuipiganisha. Mtu asikudanganye lazima mawazo ijilete, lakini ikatale, itupilie mbali. Kila wazo yote yenye nakutosha mapenzi ya Mungu, kila wazo yote yenye hayambatani na Mungu, yenye nataka kutosha muwepo ya Mungu, presence ya Mungu, sababu muwepo ya Mungu, ifukuze mbali. Ndio maana Wakorintho wa pili sura yake 10. Wakorintho wa pili sura yake 10. Wakorintho wa pili sura yake 10, shairi
ya 4 na ile ya 5. Wakorintho wa pili sura yake 10 shairi ya 4 na ile ya 5. Kwa maana silaha za vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha kila boma ya vita. Mawazo yanapokuja ipiganishe. Wakati tumeenda kwa magoti alafu mawazo yanalamuka. Wakati tumepanda mlima alafu mawazo mabaya yanalamuka, ipiganishe. Shairi ya 5, tukiangusha kila wazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo. Tukiangusha kila wazo. Wengi wanabakia pale, lakini mawazo hayako pale, mafikiria wengi hayako pale, na hii ndio inazuiza wengi waanguke kama Etiko. Kuna Wakristo wengi wamekufia kanisani kama Etiko. Etiko alipata neema, lakini mawazo sehemu ilikuwa kanisani na sehemu ilikuwa nje. Ndio maana alikala dirishani Paulo alipokuwa akiongea. Alafu kuna Wakristo Etiko ambao wanapanda mlima wa Mungu, lakini wanabakia pale, na wengi wamekufia kanisani kwa sababu ya hii. Na wengi maombi yao haiendake fasi ya wajibi wake. Anaomba muda mrefu haiko konsantrana uhusiano na Mungu. Hivi hakuna kinye kinatokea katika maombi yao. Wanaomba lakini hakuna kinachotokea. Mawazo ni mengine mbali na vile vijana waweza ongea. Na Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 10 shairi ya 5, tukiangusha kila wazo na kila kitu cha juu kinachojinyanyua juu ya elimu ya Mungu. Kila kinye kinaweza lamuka. Sasa uko mbele ya Mungu, sasa uko karibu na Mungu, kikatale. Ndio maana mpendwa, tunaitwa kuongea na nafsi zetu. Nimesema mtu anaomba mtu anaomba kwa nafasi 3. Ndani ya mtu mna roho ya mtu ambayo inahitaji wewe na uhusiano na roho ya Mungu. Ndani ya mtu mna nafsi. Nafsi mpendwa, ni mule mnatoka maamuzi, ni mule mnatoka mawazo, ni mule mnatoka maemosio, nafsi ya mtu. Alafu nafsi inapokea kutoka roho. Kama mambo ya roho ndio iko yulu maisha yako, alafu nafsi yako itatokeza vitu ya roho. Itapokea vitu ya roho. Alafu nafsi ndio inapanaka mwili, napokeza mwili. Alafu kama nafsi yako iko domine na mwili, kama iko domine na roho, alafu mwili yako itatokeza vitu ya kimwili. Ndio maana naomba kusema na nafsi yako kama Daudi aliyosema na nafsi yake katika Zaburi 103. Daudi akasema, nafsi yangu bariki Bwana, wala usisahau baraka zake. Wala usisahau baraka zake ngapi? Zote. Anayesamehe makosa yako. Nafsi yako ina masikio. Usiache amue vibaya. Usiache toshe mawazo mabaya. Wakati kumwepo ya Mungu, sema na nafsi yako. Tujifunze kusema na nafsi zetu. Kusudi mpendwa, tukiangusha kila mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo chini ya utumwa wa Kristo. Kila wazo yote inayoweza kulamuka wakati kumwepo ya Mungu, ukitia chini ya utumwa wa Kristo. Ili jifunze kusema na nafsi. Tunapoisoma Zaburi sura yake ya 42, some 42, inaonesha kuwa inaomba kusema na nafsi yako. Some 42 verset 5. Some 42 verset 5. Zaburi 42. Kwa nini unainama nafsi yangu? Kwa nini unafadhaika ndani yangu? Tumainia Mungu, maana nitakuja kumsifu kwa kusaidia kwa uso wake. Kwa nini unafadhaika ndani yangu? Usiache mafadhaiko. Kwa nini unainama nafsi yangu? Kwa nini unafadhaika ndani yangu? Sema na nafsi yako, iache kufadhaika. Itumainie Mungu. Itumainie Mungu. Nafsi iliyofadhaika haiwezi kuamua vizuri. Yenye mafadhaiko, alafu mwili unatokeza vitu yenyewe vinatoka mnafsi. Nafsi nyingine inapanaka mambo ya mwili.
nafsi inapaniaka mwili, inapaniaka kumwili, inapaniaka kumwili. Alafu mpendwa, wakati nafsi inafadhaika, sema nayo, ongea nayo kusudi mambo yaweze kubadilika. Ukisoma Mathayo sura yake 26, Biblia inasema hata Yesu mwenyewe alisema nini mpendwa katika Mathayo, na tuko tunamaliza 26 shairi ile ya Mathayo 26 ile shairi ya 41. Angalieni na kuomba, msiingie katika majaribu. Roho ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. Roho ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. Usiendee kumwili, kataza mwili. Mwili ikataze. Wewe uko na nguvu, lakini tatizo ni wakati wewe peke unachagua ngambo ya udhaifu. Maisha ya kiroho chague kote ya udhaifu, kote ya point faible. Chagua kote nyiko for. Endea kwa mambo ya roho, usiendee kwa mambo ya mwili. Angalieni, yeye unapaswa unapaswa kesha. Mtu mwenye ana kesha alafu hata enda fasi yote, hata bebana na kila kitu. Mkristo asemage kubyote. Mkristo agusage kwa kila kitu. Kukesha ni kukua prida msafari ya kiroho. Hautaongea, utafika fasi yote, utarafikiana na kila mtu. Hii ndio kitu ya maana. Basi Mungu wa neema akubariki mpendo na kutendea mema. Acha tuombe. Mungu Baba, asante kwa neema yako na upendo wako. Ninashuka uinuke na nyenyekea, ujipatie sifa. Endelea kuelewesha wengi, kuongea na nafsi zao, kuongea na roho zao. Neema na rehema zako ziikalie wengi. Ukubwa ni wako, mamlaka ni yako. Kote neno linaanguka, ukaleta mabadiliko. Watu wakajua tena kuomba kwa namna nyingine. Bwana, usipungukie hata mmoja. Roho Mtakatifu, mwalimu mkubwa, bariki wengi na kuwaokoa. Ponya wengi na kufungua wengi, wajue kubakia pale karibu nao. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu